Farmers Union today urged Meghalaya Minister of Legal Metrology, Renington Tongkhar, to immediately stop the illegal deduction on agriculture produce by traders. The HFU leaders said this illegal practice is very common in markets of Khasi and Jantia Hills, in which 10% of the agriculture produce brought by the farmers for sale is being deducted by the traders. Kajingwani kendu jungi yo menteri jong ka legal metrology namar kadai ka department ka bapet ya ka thau ka wa te ha ka bapet ya ka thau ka wa kan pet ken lada udon ukhia kan no ta kat no kisu pisa te menta ti wat kan ni ka signboard ro ka ladon ang te hayudu bala penyang daga department of legal and metrology katnat ka thau ka wa ka bakran syai ya kan ne ba umdi ban ot be an kum ta kai re sibuk menta ngiru ngi menjur ban ong lada ka syang ka jungi khialai kilo ot lai kilo ngim ong re ba nginia thaulang ya ka kriya sa ken bisa ya ka kriya em dari menta kum kan uksa pi lada usok sau menta udon ru phau kilo tekin ot no shi phau kilo te sibuk ka kriya jungi ka don ar la ne lai kilo kemun nyiu kilo ngi lado te kam dei ken ban long ta re lada pi ot be tang lai ru kam lai kata ni menjur dia kata ese ya ka berni jungi ru lada ka khiano ar kilo ot no ya kata ru mlele ya kata ngim ong i ai dan re menta ban shu ot na phang be chi pho kilo na ka chi spa la ne chi pho kilo na ka nyu pho na ka pra pho kata ka wanra ka jingdu nong te kum mangala kran shai na ka liang jong ka department jong ne ka thau ka wa na ka jong minister ula dep yakran bet ki officer uang bakin pej hakano karakom lada ka don ne am kata ka kendon ka ba klan ya ka ba onla ban pensitom ya kita kiba ot kilo bi ai tinginge scam bahrin ba kelas study kinsa wanra ya kano notification la ne ka jingpen bana ka ba shai halor kali kadunga kalong tanghang ne ngi kibadon hakam sajan berdar sete habang idis asam kano no por pagadon kayo minum saot kat no ka jingmi habat heo kisiu hunta kamdan kano no ngat re habang idi pat hang ne po je kala jong ni saot te ai kebangi isu su ba pensusi yang ngi kinong rep kalong ba uju umar ubang rep mangigi kasi ni saot ubawan pat ngabar kamdon ka jingot nuksa namar kabor hani hayawi ka song hunong kayi ni wanra umar ni lakit mata ni wanra na du nasional te delapoi hani da umsya ngi ban ot kilo pun sin kinong rep kilai ot bangim cha ban ot kilo nrei umdon bathiet itu umar saya ingin kit itu umar saya ingin kit ni habde namar babalai kinong thiet kim tre tengin sudi kutia hatu bro sisni ru kinong yo kim sya ban song to namar kinong yo kilapat lupa itu ko yo imsya ban bo itu kimar palat kata bajil ne palat kata bor tegamut lada unong rep umdon cakasu bapli uhab sya ban ot kilo kata gen kejing ka bangi ni ma